Mathari mathaa 11:30 cia hwaĩ-inĩ wa muthenya wa gathatu wa kiumia nĩrĩo ekaria mwena wa Dallas tauni ria Embu maronire mĩĩrĩ ĩrĩ nĩrĩa marekwĩra nĩ atumia aĩthĩ rũĩ-inĩ rwa Matakari. Kuonekana kwa mĩĩrĩ ĩyo gwatumũra kĩmako kĩnene na gũtiga ekaria Dallas na wagagu mũnene wa ũrĩa mĩĩrĩ ĩyo ĩrekorire bandũ vau na ĩkĩonekanaga nĩ ĩkarĩte maĩrĩ gwa kavinda karasa nĩ tondũ nĩ yambĩrĩrĩtie kuora. Ndikarĩte vau mũciĩ nĩ na ũkanerwa gacĩra gaka ga gwĩkũrũkĩrĩra gwa Isaya ava Matakari karĩa kaumĩrĩrĩte varĩa igũrũ Ramire nĩ nerwa kwĩna mĩĩrĩ ĩrĩ ĩroneka na ũkavo nĩ nakora mĩĩrĩ ĩrĩ na nĩ ĩramenyeka nĩ mĩĩrĩ ya atumia aĩrĩ no mĩĩrĩ ĩno ndĩramenyeka cura nĩ ũrĩkũ ndũngĩmũmenya cura no nĩ tondũ mĩĩrĩ ĩno nĩ ĩroneka nĩ ĩkarĩte kavinda kanene mũno. Nĩ tũngĩũria na gĩtĩo nĩ tugĩte maita mengĩ na tũkathiĩ tũkavĩtũkia njĩra ĩno nĩ thondekwe. Koguo twĩekaria Dallas nĩ tũregua kĩeva kĩnene mũno tondũ ava vena cukuru na nĩ twaugĩte njĩra ĩno ĩthondekwe rĩu maumĩrĩra nĩ mama. Koguo nĩ tũngĩũria atongoria etũ gacĩra gaka nĩ tũthondekerwe ko na kĩthaka gĩkĩ kĩava kĩrutwe biũ nĩguo andũ matige kũragĩrwa vandũ ava. Akĩvũra mũvũri ndeto ĩyo ya kĩrĩgia civo wa Embu Town Titus Mugambi augĩte ũthuthuria wa DNA nĩ ũrendekana nĩguo gũtambũra mĩĩrĩ ĩyo kuona maũthiũ ma andũ acio matiramenyekana wega. Nimepigiwa simu nikaambiwa kuna miili ya watu inapatikana mahali kunaitwa Matakari. Shua kwenda tumepata kuna miili ya mama wawili kwa sababu ya features zile tunaona na hatuwajui. Sasa ndio tumeambia askari wakuje watusaidie kutoa ipeleke kwa mochari. Klima kagwa kithaka kiria ki mwena wa Matakari nigikoretwo gikiveki naĩ mekaroma gũtwarithia na mbere ciĩko cia ui na ũkora na ũguo makoria thirikari ya kaunti kuiga kirero kiao kia kutheria kithaka kiu. Watu wamekuwa wakiwa na wasiwasi juu ya hii kichaka iko hapa. Tumeongea sana tushughulikiwe kama watu wa hii eneo, lakini hakuna hata kiongozi anakuja kushughulikia hii area. Kwa hivyo sisi tunaomba viongozi wetu tafadhali, mpaka pako na wasiwasi wa watu wanaimbiwa na wanakuja kunjifisha hii area. So tunasema ya kwamba hii area ishughulikiwe vile hii kichaka itamalizwa. Juu ni kichaka niko katikati ya town, inaweka wasiwasi mpaka watoto wakienda shule, mpaka watoto hawawezi pitia hii area juu ya wasiwasi hata watu wazima. Mwezi kama huyu nikapitia hapo ndio mzigo wangu. Ile kustride Teresa. Nikaanguka hapo mzigo ikaenda. Nikaona baada ya kukimbia mzigo nikaacha mzigo ikaenda. Kitu nasema tu kwa serikali ama kwa mtu yeyote ako na uwezo. Mtu yeyote ako na uwezo atengeneze daraja. Juu tukitoka Dallas tunavukanga hapo tunapanda gari za kwenda Chicago, Kiretire, tunapanda hizo gari zote. Tunapitianga hapo. Maabitha borithi nĩ mambĩtie ũthuthuria nĩguo kũmenya kiumo kĩa mĩĩrĩ ĩyo gũkũ andũ arĩa mangĩkorwo matete endwa ao makiorua kunyitanĩra na maabitha borithi nĩguo gũtambũra mĩĩrĩ ĩyo. Hakuna mtu anaweza kuidentify kwa sababu ya zile vile wamekaa wameharibika sana sura. Sasa unless anybody ambaye anaweza kuwa na mtu amepotea wao ama mtu ambaye hayuko anaweza kutuarifu tumsaidie. Mĩĩrĩ ĩyo nĩ ĩtwarĩtwo mocarĩ ya thibitarĩ nene ya Embu. Vanduriva Kameme TV ni mwena wa Dallas, kaunti ya Embu, ni Bita Dennis Fundi.